voin hi August ni somni le pali sahni somni pakhatania voin hianin vaireng te le a chevela thil thleng chungchang te anan puang za le rona ni zan lama kan lo tarlan tawngin voin hianin aizol lama vaireng te joint village council kai hruaina in all NGO le kan khopera VC then khattenen press conference anaya an press conference a an thu chuak hi han share chok masaila pakhatna Mizoram le Assam ram ri buai awanga har satna thleng chungchanga kan sarkarin ramle nam chan tura amalak na sang Mizoram police deployment chungchanga te power and electricity chungchanga te education chungchanga le in kalpona kong thar munenga mozat a min lei sak awang te le atulang anga ma min lak sakna awangin kan sarkar ho tu te kan chief minister zaom tak Puzoram thanga home minister zaom tak power and electricity minister zaom tak education minister zaom tak serlui bial tu MLA zaom tak pularin sang ral tele official te chunga keini ramri dep khuwa vaireng te saya puivi le phainum khuwa ten lom thu kan soi tak meu ani panhina ni somni le paruk thlasari sakni somni le pakhat chonulama Assam Police in Mizoram Police Duty Post anron lualan laklet le tura in ka na thleng chungchanga kan Mizoram Police te huaiset na pakom kan ti in kan chuang takzet ani pathumna heram ri boina chungchanga opposition party hruai tu ten party hom thatna atana lamai lova namthin lungpuwa sarkaran thlop tat hi kan lom em ani hei mei ni lovin Mizoram ko sang atanga min thlop na pia lama poisa faya min tan puina awang te mimal pole ko sang atanga sumfa min pek pia lama tong traina lam thlenga min hriat reng thin awangin lom thu kan soi ani palina he boina awanga media lam thok tu thathanem ngeina aro pui kan tia social media lam khoi tu sang le K-pop fans ten thathanem ngai taka ramle namta na an theina an man zong hi chuanam kan ti in ro pui kan ti hle ani pangana kan sarkar ho tu te kan chief minister zaom tak Puzoram thanga home minister zaom tak power and electricity minister zaom tak education minister zaom tak serlui bial tu zaom tak pularin sang ral te ten thei top kan chu awanga kan lo suang tu phak lo malak na sang te hi soi me har kan ti a heng an hnuaya mi te hi an malak na kan han talan thei te ani pakhat na kong horticulture farm atanga Aitlang police duty post KM nile point pasari Aitlang police duty post atanga middle Aitlang police duty post KM thum high school tuikhua road atanga Singkili road vaireng te KM khat Mizofet petrol pump IOC veng vaireng te atanga phaisen KM som paruk borchep phainuam atanga borchep police duty post KM khat le point nga leise kon atanga bankan kon road saipum KM thum le chan ve bankang kon atanga tusenhar saipum KM li bankan kon atanga choilung saipum KM khat saichang atanga tuisen lui saipum KM khat borchep police duty post atanga saya puivi meter jasari leitan atanga si puizaw vaireng te KM khat sabol mual atanga Aitlang lui vaireng te KM khat panhina power and electricity phainuam atanga borchep leitan phai Mizoram police post chengnoi somthum pathum sanction hei hi aban phun mek ania vaireng te power substation vaireng te atanga Aitlang police post hei hi proposal siam ni na hlotlin ngei rin ani noi somriat le pali KM saria thui turani pathumna saya puivia Bengali sikul Assam sarkarin kumsak ni soma aronsak kumsak ni somni ramri boilaya bom chet tak chu Mizoram sarkar malak na in education department chuan he sikul muna hian sikul thar sa in tuna sakzo to ania zirtir tu polak filhal ani Mizoram sarkar en kol nuaya a omta ani pathumna IR company headquarters he boina awanga kan sarkar le serlui bial tu MLA chakdak pularin sang aral te awangin
vaireng te mun nge ya IR company headquarter da tura Mizoram sarkarin min approve sakto awangin kan lom em bukani hei mei ba ka hian ramri boina awanga mizo namin har tharna kan changle ramle nam hmangai na thinlung thang thar te nuna tu thara a hi lobom kan ti in hun local le zel tura nam kan ni na vong renga in hmangaya in puiton zel turin Mizoram mi puite kan sombok ani ti in Joint Village Council vaireng tele All NGO vaireng te ba ka Phainom Village Council le Saipum Village Council ten he thu chu introm hi an siamani ramri le a chevela malakna chungchang in han soile donila tundin hmuna hianin Mizoram lamatangin heng ramri boina chuana sangsanga ta hian malakna omri lo ni in thu kan tonga heti la hianin Assam sarkar chuanin an malakna hian thlalawa voin lama po board chep lama chuan ma an lak chun zom le ni in kan hria vaireng te ya in kana thlen hnu atang khan board chep lama hian an in sorbing deuh ni in thudon ania board chep lama hian kongron lai le in hei hi Mizoram police te chuanin board chep phaya an lo danga mizo te na huan thlaya kan man chin atanga KM rukthleng kongron lei antuma heti lai hian Assam police ron chhotu ri Mizoram police ten board chep phai board chep luya an lo danga antum angin an om theilawa Assam lam hian an tha hi thla chuang lovin antum na masa an theilo hnu hian mundanga kodang an reklea tuna hianin Mizoram police na an lo dan na chhuwa lama insonin luikan na tu lei an do mek nin thu kan donga ruate su le thina wangin du angin nan thok chak theilo nin thu kan dong boka helu hian lo chuang kai the ani chuan Mizoram chunga hianin KM ruka thui hi lei an la tum fan ni in thu kan dong bok ani phai lama kong an lei thei tak lawa chuanin kong thar tur hi tlang lama board che phai chhuwa lama hianin tlang bok oma tlang muala oma chu tlang muala chuanin he kong hi lei an la tum fan ni in kan thu don na chuan a sei bok ani phai nuam VC te tanga thu kan don danin voin lam khanin board chep lama police duty post ten tran puyan ngai thu an soi angin phai nuam VC te chuanin board chepa Mizoram police duty post te chu pui an ngai na an va puya he huna hian sanbek te siabin bangkar tur an siam nin thu kan dong ani Mizoram police te omna buk sang hi uluk takin kan enkol thina henga hianin Assam police ne na khai khin chuanin an man ruate ain thlau thin hlea Mizoram lampang hianin tran kan la ka ngaya Mizoram police te hianin heng an posa te hianin ten thatak te han nei thei se chuanin tuna hian an phur jok te po arin oma tundin hmona chuan heng Mizoram post sang te hianin hulhiap tha nei lova sirpolin kai chapin khotlang mipuite puinein VC te puinein sirpolin zar thin ania heng sirpolin zar te hi tunlai bo roka ruate asuna sain khuwa tui hullawa ruate asuna sain khuwa nong thina chungte awang chon sirpolin nuai runga ta han om tur chuanin an ngai to om thina an chelin an fakom thin hle bok ani heti lai hianin close combat man tur kan police te hianin chemte hi an nei mang hau lo maya hemi chungchanga po hian kan sarkar hian malak sakseya duma close combat tur hi an nei thei chuan thil lomom tak ani na rinom tundin hmuna hian aitlang lama hian borok aral muang ria aitlanga hian post sang oma heng post sang hian borok dom lo om kan threlawa July ni somni paruka in kana thlen na mun vaireng te kongthar autostena te po borok aral muang ri in kan hria tin Assam lampang po ron chho an tum ri lo ni kan hre chu tiang bok chuanin seya puivi lama po borok aral muanga board chep lama po borok aral muang ri in thu kan dong bok ani Mizoram Lok Sabha MP Pul Sila Rosanga chuanin voin hian vaireng te ron tlowa zanin hian vaireng te ria kanga naktu jing da ria thianin July